Horas, salam jumpa di YouTube Sandeli Perpapan. Salam sehat selalu. Beres-beres di gajah di runa pangaluan, molo marsuru raja naik ke dauluan, asa dapot pangomongan. Horas, oke, makatay mereka itu dari tulang. Perjolo mah tadok mulai ante itu hatta pergi ke basah, di dekat basana doa sini rohana di tau seluhuna, mardalan uloton di bekas sedame doa sini rohana. Nungamar punggu hita dipoguni alam munang ditongani bagas nomor nomor jual bagas nomor jual pangalapas sangat siapa nomor terbata jalanung ngahudul hita di bangku nahot sikap ni lagi tiar agiat batutu tiar mah di hita panggabian tiar mah perwasan tujuan dari oke bang baru hidup na dua artinya mulai nyari si bangsa dan mulai di bulan ala nang mulut tu mah makatai amang raja ni buru pasal tamu mah tinggal panukunan mau yate mah di raja garis-garis di raja na turu ratang alwa molo na ngamar suruh raja ratang alwa molo ni uluan tubuh mah aka pasamota pasal kamu di jalan raja makatai mah kita amang raja nang suri badah dison nunga di pasang tamu pinggan panukunan nahok di hukulan nak hotmat tok kita diumum hotma nang diadat na pinukkan yung puta si junjulu dubri jana hokma itu saluhut di pasu-pasu tuhatta tuak ka ari na manghihut na marisihon perbuay si ribu-ribu boras si bernitoti ang giyok matutu pinukkan yung lota sa daryon torok maribur ma kapok parakta akan atakang jalaman suara asal doon namin sok katan dua-dua birma boki baul-baul pasalongan birma to kita sa luhuna luju-luju madingita nangak kapas samura matutu namarisihon deban molate napuratiak dalat kamatong makamulateo tumantri bata didenggang basana diulut ke sadaryon tumas seuni jala denggan doon namin masuk katanis dua-dua asa napurat tanaw-tanaw rangking masilanggongan tungbarat kapit no padaw-daw dusip punulo to na mangguro alayang ko to kitay sehok ma masigonggonan matutu na dyan namin adong musedi baik kamu di so na mangguro tanggo-tanggo na bulog songon simbol ni partiturota dalat kami to nga mangguro mangirutu matribata sa itu tanggo na ma partiturota tujuluan na yon matutu na dyan namin dua-dua sino bulu si bayan nalas sino partiturun si bayan na horas asa bonanya pulima idulok ni stabongan sedor matong dihilak kanauli luju-luju ma dihita ng agkapas samotan matutu dison adong dison ringgit na marmata ringgit sitiyo suara na tinopa ni pamaretakta sipalas rohan ni mantaraja solom-soloman ni inata suripada asa dohonon namin masok katanis dua-dua pinatiko kujurma tobi di tapian manang dunia behamu akka manggoro nami mula-ulaon saya disimahamu ipase-pase tuhatta matutu na dyan namin jadi ope manggoro gabi itu ador so utak kasih hami posisi hami mamu manggoro juro pasat tama jo pinggan pangalusi gabi na dyan namin jadi dohonon nami masok katanis dua-dua manggoro gabi dolo ni pangururan satu bulan ni semaralusi nak gening di pasat tamu pinggan panukunan sonari pasatong nami ma tinggal pangalusi asa ang giat sada katamu sada nang rohamuna la mangalusi sise do sukun nami manggoro na burju pasatan ma tinggal pasatamu oma tinggal pangalusi manggoro mau lihat ma di rajai hak maturame imang tinggal pangalusi kita teh dapat tubuh non satu hita imang tinggal pangalusi sada mahita alay boleh dukungan lo kita di sana teh kosohan muna boleh soal kopi tanor kopi mabayar ya sada lu rata di sini jadi soal lima raja nami gabe ma jana horas manggoro na burju
Kata ni si dua-dua naman do. Jolo ninang go asa ninungnung. Jolo pinangan do asa silupun. Nakining amang boro nung atong busok kami ginamangan. Sagat ginamarlopan. Sobugas nami minum ay si titiyo na tinamunay ang boro. Ang giyak matutu, ipaso-paso duhat tay sa pamur na sa mito daging. Saudara may tubuhi. Si basidak panailim si paneak huli-huli. Patutura Sa doon namin masok katanis dua-dua, bagot na marhat tuma, nadiagatat di Rubian. Oras mami sa loob na ng mga ito, tubo sikat na, di mo na mga niyan. Matutura. O pe ang guru, na manukum mahami, taringo di bubuan ni si panganong masak, naong kaparsaw ihuli. Dia malalang na, dia maunong na, dia mahatana, dia manidok na, takas mamang guru nami, marbuah-buah. Sinupo di kami ang guru. Mauliate ma dirajay si panganon na tapas sa ulion na susede. Toron nami ma raja nami asa titim ma na tinoba gulang-gulang raut na. Tungso sa dia pe raja nami si panganon naung tapas sa katoni tuhat tama na magui pasu-pasu. Madudu. Raja nami kata ni si panganon paggabihan para orasan to raja nami. Ikat ko diam. Gabi makuk na orasa mang guru. Mulai hati mata dok itu hatta perdiga pasai panggabi perorasa tu abe di tahun sanhuna. Ang yang nami mang guru ang giyak ma tujulan na yon. Saya di dapat itu hatta dia mu pas-pasuna. Gabi makan na muna sidur akka pinamuna. Asa muna niat puli ma di dulu istabongan. Dorak tong dia mu kanauli luju-luju ma dia muna ngakka pas samotan. Matutu. Nakini nga mang guru tuntak kasdo uga tuduh kami lasmiro nami rodo kami madapotok kamu ima pasahaton dekke sitiu-tiu dekke simururudur dekke sahur dekke sahar dalam nami ditong mangidu tumak teribata segiak mah tutiona dia mau panggabian tutiona dia mau parparasan rak mudududur matok kamu tuduruk tuturuan mancalahi akan nauli akan naringgani jala sahur kamu dipasok-pasok hatta satu nasar madua Matutu. idok na dua-dua marakut do nahuli mardongan do nadinggan siakuk na songon nahudul sidur na songon namardalan takas mau dipurba takasan ujo kola nunga takas ita na maduma tumakasama dihita na mamora Matutu. takas ni panggabian parhorasan tung takas mamang borunami marabuah-buah sidogot kami Gabi ma raja nami nama panakasi ma raja di panggabian parhorasan. Ada orang solusi kami raja nami perjulu maju uang jo kami. Ima dekke nau pinasahan ni raja nau hukas dahulu kami. Raja nami ima dekke sahat dekke dio dekke semua dulu. Tu disiro tahu nami tabona disiro gatina ini disiro gatona. Disiro daina jalan disiro tabona nang sir nang sirana. Raja nami ang giyak matutu sa mga tangyang pita-pita ni Rajai. Tuhami ang pargaleng muna. Asa saat matutu akan nauli tujulan na riyon. Pasu-pasuan makita ang tangyang ni Rajai. Tutuhata na martual di bata. Asa bagok na nawakal to dulot mga marrowiyan. Oras mahami pargaleng muna marga manulang na mga ngaton. Tugandana ma di ulan namin Rajai papahan. Sikap ni nabakalin. Jadi si takas na Raja namin takas ma kami tutumar bahwa dina sugut nyari ipertakok ni mata nyari rodo kami madapot tur raja ima na mangalap parumain nami puru ni raja ima nak mangudur kita raja nami tubalkas joron itu hatta mangalap pasu-pasu kartong asari peon purumu nagabi parumain nami anak nami nagabi helamuna raja nami dinaum sikop perpadan nasida ima pasu-pasu patong asaripeyon na pinasahan ni amang pantitata ang giyak banyak raja nabi tujulan na riyon asa si sadatangnya kita raja nabi manangyakon parumah taong ni geleng taon asa tumatang na si tiruan na siya ijulot ta tarlumubi maagtong ijulot ni Tuhan ta sadari ope raja nabi ginampimuhi ta ipogo niya laman namyon naeng pasal ayat gabo turajai marga bapa ima sitakasna ibu kami raja lima tokan mulia gade panjala horas samang guru na burcu
Pamasun di anak kota itu abe natalasor di batik kironte mangguru. Gabe tulang. Giok ma dioro itu hat tamak. Ang yang tamang guru. Gabi keluarga na berbahagia. Keluarga na mabelas rohata. Keluarga na mabesagak ma. Keluarga ni anak kota itu mangguru. Iyo, gabe raja. Gabi majalah horas. Nakining di atawa na mangguru nami. Manggohi. Ada nagok mahamu Tuhan itu mangguru. Gabe raja nami. Gabi majalah horas. Oleh ante mah nunga bitu lili nami pawalu juga nami uli ni pinami nunga adok kamu lamang gohi rujuk nami koyamu mah sinama ni buru nami ahut tamu masa ni mang buru asa tulas roa nami sudah godi mami mang buru Gabe raja. Jadi tepasan kita. Jadi sinamot na orang gogi na pati raja nami manggogi na orang gogi nama. gabi mamang buru ina mate Iyo. wahida ilo amang boruta manggohin na orang gogi na main na buada tazalman gabi majalah orang sambur borak mangun buru sedio na bang guru atau kamu ang guru Sejuta naima songon pakatota di kamar polisi di raja nami. gabi jalan horas dak pola be saya bilangan ona te bang guru pos doro ha kalau bereng gono yang aka ang guru nani akan tugus-tugusan aka pangula di budi museron dia kasih dua bamba pos maroha tajak kalau mah ada sedami ang guru jolo Gabi, masa tami jolo masa tangga te Gabe raja gabi nami. majalah horas opinang las maroham Nunga sahat be sinam panggo ini sinamo ni burut teh. Anggi matutuko ang kalas biruhan kita. Naung pinasaan yang burut na ima sinamo nagok teh kita. Donon sok kata ni si dua-dua, si gadda na sada ka bedua, na telu kami onong gorang kinol kolong. Rak makrasok kita telu hari. Horas. Jadi udutan nami mah manggohi pasu-pasu itu yang guru. Gabe raja nami. Alai jologo baik maju guru pengguru ini ya kan. Oh, iyo tutu. Asal guru apa? Ah, Pasu-pasu. baik kamu, uli baik kamu. Iya tergomak ka songoni. Asrat ka sudi. Sakun ini. Raja tay. Oh, iyo. Jadi Amma lemah kesugut. Gabe majalah orang sama guru. gabe tulang. Apa itu tuh? Buat temak kelas diruah, alam ngagok kelas diruah kita. Buat nami mapasu-pasu guru. Gabe raja nami. Asa balitang mabagar tumadakos taruan. Arit tero gabi. Nung kasih namar si Paulo luar. Matutu. Jadi ope perjulu mau ke saat kami atau pas-pas waktu menggoro nami. Gabe raja nami. Iya mbak. Dalam tu sihat na menggoro nami tujulan naron. Mariti ulat tot. Si Roma kaya ipasok do akalas ni Roma tujulan naron ta menggoro. Gabe tulang. Donon nami sok kata ni si dua-dua. Ador haduk pang matugu-tugu di lobu. Ador hati di tugu-tugu di horoko. Nang sorma dua ma amang goro nami. Bairi paut po satu nomor ini, saha patu nomor nom. Matutu. Ope dia muna sa luhut ng manggor nami, reso manulang. Donon nami sok katan dua-dua. Lomak masih dijuang, lomak subinabuan. Manang di dia behamu, aka manggor nami mula-ulaw. Tangyang nami ulaw-ulaw mu marka papan. Sa disimamu, di pas-pasu kuwata. Matutu raja nami. Di boro nami, do hela nami. Donon nami masok katan dua-dua. Asa tubuhan anak, tubuhan skoro di dulu di perbatua. Tubuhan anak, tubuhan boro manasida. Dengan inasida matong. Satu nasa orang Matutu. Saat isolu saat matubertian. Nung nasahat puja rohani. Sinamot nagok siap kamu. Pamurun nami raja manulang. Saya sahat may kaliling mangolu. Saat panggabian. Sahat matu pararasan. Matutu.